ama sa penin thuso LAHKHOM hin ngai ho zo se ka ngai lut naw le ni khopa salam ka hin pikin ove Marco Hokip the first cookie king chili thinglang malchapom kini ate na a malchapom somni lagit anane chain false price dangka sang som chu aniki santan a hi hichikite na a hi pasalmi somni lani in pan anala o a hin ama hola a aha chi mi ko anakilhang do ova atha abi a kite na anane yo a hi hichi atha abi a kite na anei na wachun Marco Hokip hin malchapom somni lagi minute ni le second ko ka in anane chai na hi koi tabang ama record break ngap cha na umleo abanjang job kit the a hi full video hi make say boy official YouTube channel a hong kilha do ding a hin ananga ha chi o hete hichi kite na hi ho symbol tuni sang boy a hin chule sponsor hin ball make say boy a hi YPay People Council sangai kot blok nga kona damna thupon YPay People Council General Headquarter Office date 20 October 2024 zana mail hello koi ahi ki hello hon office lok anabol na chungawa VPC sangai kot blok in phamo akisan damna sangpin ahong kinein ahi achi sa date 17 October 2024 VPC Special Assembly thupon a VPC sangai kot blok cabinet house unit lamkai changin koi malungyal chom lowa kilung to ta assembly thu phun hi ki pom chi dan aviala vai pheinam mi te ho hinga kahung ta lango a hi ahin koi a hi het lo office lok bol hon a hi theile maban tu nung tu ma hi tabang de lo ho hi bol loading in het sa latim na ahung kinein a hi phong khugin bai te secretary VPC sangai kot block world class football stadium tu lai lai sit khovel khan tau tadung zuin Manipura world class football stadium khat ai ngai to pi ding le ai koi pi ontin chief minister and biren singin center union ministry hinga phone do na anane ina hi aki hauna wachun union minister pale Manipura sport minister chule adang phabep jong anayaw win a hi Manipur gam sunga khang tha ho kichip gol si langa ahung khan tawole athanup naw hi Manipur government in aki het pi na hi chule tu asa nga khang tha ho kichip gol si lama ahung khan taw na dingowa hi chi hi upgrade ki bowling a hi tin anasain a hi chule hi chi meeting achun 2 mo adang tampi jong anasai khomovin a hi Jammu and Kashmir gam sunga terrorist on milham ho chunga mai chang anahla khomo achi sa pathin ni chun Jammu and Kashmir Gandarbal district sunga Pakistan gam sunga pansa terrorist LAHKHOM ho chun Indian mi segi anathat na hi athi ho hi non local company anatong a hi win construction sa ya ato pe nawa terrorist ho chun mai thala a hin ka mo a hin mi segi athi hol a doctor khat jong azawin chule milham adang tampi jong azawin a hi thimon nei lo milham ho chunga hi tabang khan sit bol ho hi Union Home Minister Amit Shah chun damna thu aphong 18 social media khat chun asaijen a hi IPGA center in tu chana ko kite hi separate administration IP lo uham ti chu aje na he na nga ye akhat na ama sapena chu KNO le UPF in separate administration movement thu hi kim le mi pi te khona ahin pi do adiwa nga ye aji chu SOO no ya hi state or UT ki muthei loading a hi aji ina mi ti le SOO no ya hi Manipur integrity ki suke thei loading a hi ti agreement anaki bol a hi abana chu a hi le kuki MLA ho le minister ho hi Manipur assembly akona resign ki bolo anga ye kuki MLA ho makai na no ya state or UT mu na ding chance lo a hi aji chu ama hon a bol thei pe nu chu aki resign diu bo a hi point number 3 India gam sunga separate administration demand bol hi je over chu India government in refugee illegal immigrants le foreigner tia asai zomi le manasi homin zawlova kuki min bo a political demand i bol diu anga ye kuki min abo ki phinova kuki min bo i pom diu anga ye itin iti jangle government khatchun agam sunga refugee le illegal immigrants kiti ho chu gamtum api thailo helding a hi point number 4 chule SOO no ya thing noi ho hi hompi habai tabang a hi je over chu kuki volunteer ho le non SOO thing noi ho hi nata sot over ama ho hin mai le ho abulu jing over akap jing diu Manipur gam sung hi thipman lo bi agal abol jing diu anga ye by ST gin haukip kukilen wakan area mi pite henga het sa la thupe
ahung lungding date 24 October Thursday 2024 ni le lampi laidinga cycle hang mi pi ho hungkon diu a hi in e hol hang sungjang in sona mi khat che hungkon ding in het sa na le tem na ahung kinein a hi koi tabang ahung kon lo aum kha le absent fine rupees zanga area defense committee in kilading a hi cycle hanga kon mi pi ahung kon ding kho ho le ato diu dan cha a hi le CI san le molkon bazarin fit zakhat la som nga asaw a laiding a hi Saiko in fit zakhat nungka le kholmol in fit zakhat la som nga cycle hill town in fit zathum thankan phain fit zathum iko mulam galbung iko phain fit zakhat gampi zangin fit zani e hol hanga in sona mi khat chile nampi ngai lu nazala hungkita ado chunga khosom da khan ho hi hungkon diu a hi in defense committee wakan area chief association in nachung chi owa akipa thu ahung kisain a hi chule lampi laina hungkon jo sen i het deule i hin ki pu chi diwa deisa chu a hi le tupe tupheng Henti, Leilo, Zampal, Heicha, Champong, Chule, Sun an le Donding Tui, Ayman, ihin ki po chi idiw ahi. SD, Defense Committee, Wakan Area Chief Association. Government of Nagaland Chief Secretary Akon Tupon Kimun asay na in. Agam sungova Indigenous Tribe somlanga pondo ana ananay uvin ahi. Hichi somlanga hola achun kuki tezong asaw uvin ahi. Hichi tribe certificate hi akimin pha tribe somlanga 1970 akon gamsunga an sa hobo kipiding ahi tuni ni kho date 22 October 2024 ni khon KSO Kerala election 2024-25 sunga lamkai ai pu pi diu thando na an uminahi hichi election a lamkai kilhang do ho chu ahi le president Khukhum Haukip vice president Zangmin Thang Haukip general secretary Golun Mon Haukip joint secretary Saigin Thomsong Education Secretary Boymon Chongloy, Finance Secretary Dimnu Singson, Treasurer Ning Hangsing, Games and Sports Secretary Ngamboy Gangte, Social and Culture Secretary Lumintang Hangsing, Information Secretary Zangmin LAHKHOM Sai Ahivin Ahi, SD Election Commissioner KSO Kerala. Tuni ni khwadinga THUSOH LAHKHOM isim theo hi chanchun akichai tai muntina kanami te THUSOH ngai ho zo se nabon chawin mangpha chule THUSOH hin ngai ho zo se koma het sa le taw na nom cha hi le tu la hi bu si kho si kalal je in new sang a hi na bangin ka hin sim do zo pon nei na he them ding ovin ka hong taw ve